8 snin ta' stejjer, 8 snin ta' akkużi serji, intriċċi u headlines ma jaqtaw xejn. Kif possibbli ma kellekx laptop, Kastilja, kont tuża laptop, kellek computer forsi? Ħankun tartu neħtaħlu intom. Keith Schembri il-lum għandu 45 sena der għall-ewwel darba fil-pubbliku ma' Joseph Muscat fil-kampanja elettorali tal-2013. Iżda fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista il-ħidma tiegħu kienet ilha li bdiet minn ferm qabel. Anzi, jiftaħar illi kienu illi ikkonvinċa lil Joseph Muscat jidħol fil-politika. Mal-Labour ġielet fil-gvern Schembri inħatar Chief of Staff Kastilja u mal-ewwel bdew il-kontroversi. What's the name of your company in Panama? Are you interested in the BVI going to be audited? Il-Panama Papers, kumpaniji segreti fil-British Virgin Islands, kontroll assolut ta' dak kollu li kienu qed jagħmlu l-Ministeri ħafideħ il-Partit Laburista biex spiċċa interrogat fl-eqqel tal-kriżi politika tal-2019 meta saru l-arresti brabta mal-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. I'm not scared at all. Sal-aħħar il-Partit Laburista baqa' jiddefendih. Have you asked Keith Schembri or kon admitted to resign? Il-kwistjoni kollha hija nerġa' ngħid, irrid nistenna. Sa din il-ġimgħa stess, Keith Schembri baqa' jiftaħar illi huwa tifel Laburista u esprima tħassib għal fatt li qed issir ħsara lill-Gvern Laburista immexxi minn Roberta Bela.